Sibingelele phinde sikwamukele kana ki-channel ithi Gabuxelani inokuphasoniki Dr. Sibingelele. Kusile but. Dr. asivele sibhekela udaba lwebhayilengwe. Uma kwenzeka umuntu ephupha ibhayilengwe noma eboniswa ibhayilengwe kusho ukuthini? Kusho ukuthi unedlozi noma kusho ubukhosi obuthile? Cha babe, if uphupha ingwe ingwe amandla khona amandla akini nangabe lokhu lakubuyelelela ngaleliphupho kunemandla akini langqunu nangithi angqunu kunemandla akini laba ushuthi liya ngala akukho umuntu la khona kuyibona lento maybe lento ikuthanze maybe uyakhona nalokucabanga mbijana ikuthanze lento ivelela kuwe kukhona amandla athide khona ubukhosi lobuthide ubukhosi bantu benkosi asikhulumi ngebukhosi lokuthi udoba inkosi sikhuluma ngebukhosi ukuthi ungaba emkhakhweni wesinto wokulapha ungaba emkhakhweni wesinto ukuthi uphiwe amandla ekhathe ekhaya ukuthi khona ungifuna ube umhlahlandlela ukulungisa izinto ungaba ube umuntu ukuthi unebukhosi vele maybe bebukhosi njengesilo sawe lesisilele nje sisihloniphe kakhulu sisirespect silo sebabandla. That's why ibona ubabona always nakuthiwa ebukhosini bathatha lamagogo engwe kusho lesikhumba sengwe abasebenzisa imabhayibona bayibambe endulo ingwe sikhuluma nje naye babe ngengwe idla ngamabala. So wena nje ubugqoke nayo ingwe usho ukuthi kunamandla athile la kuwe ahambisana nolengwe ekhaya kithi ebunyangeni ngidabeka qamelo kwanginokusaba futhi ngoba ngaphiwa angizanga ngaya ngofuna ukuthi ngihluthe omunye umuntu ngiyinkosi kuletindo leti tala abantu labazala. So that's why leti imbatho tami tehlukahlukene babe nginesimbatho sesalengwe sekukhombisa ukuthi ngibukhosi bebunyanga bakamsimango nginetimbatho la ukuthi namhlanje ngikhulume nemzawe lo wasungula imithi emhumene ngikhuluma ngenjiti nayiduze kwabo thothi ngasikhathi ngigijima nomzawe lo wafela ngaphandle esigangeni aphethe ama-briefcase akhe waphethe imgohlogodlo yakhe ngikhuluma nganala libhalo lele emblem lemhlophe ngoba bekagijimisa lokusekukhanyeni yena. Sometimes uthola ukuthi like imi lana ngikhuluma ngisengihlanganisa letinini tami ngaba kungumoya ngaba kulidlodle shaltshomane ngaba kuyini ngikhuluma nganasa simbatho isihlanganise ingwe lesahlanganisa injiti sahlanganisa libhalo nasi kanje lapha shothi lapha na emblem lengwe ila ngembethe lamandla. That's why ingapha ngemva kwami sengitandle ngisebenzayo ngiyakhombisa ukuthi ngiligedla ngumndawe ngisebenzisa umndawe latandle ntami. That's why lana kutoba nale njiti buye kuthi la ngaphambili kwangikhombisa ukuthi lobunyanga bami bebugedla busukela la kubokhokho bemandawo. That's why kunaleli bhalo laphambili selabuya ukuthi la kulo ukubona nje kuba nekhola lelimhlophe lengikwenda ukuhlobile ngithwelela kimi ngithole amandla lahlobile. So lesambatho ngisigcokile siyakhuluma sona si-emblem. Mawukhuluma amandla ahlobile Dr. usho ukuthi wawucacisa lapha amandla ahlobile amandla kanjani? Angathwalanga babe angathwali anginabo bona mlambo kube ngabe nginabo namlambo ngiyacabanga ngabe ngishanga isiphike esimnyama ukuthi basop lamandla la agijima nelifle elimnyama mina ngigijima nelifle elimhlophe baba. So ngifuna ngibusise elifle elimhlophe nje nangayichaza nje ukuthi why ngikhuluma ngigijima nelifle elimhlophe ngabitha nje nalaba la ngaphandle bangangifakazela nangithi nje ngizama ukuthi ngiyalungisa la kaMsimango kunemvula futhi ngimoshakalele masemende yini sengizingifundile lento ngitshela ukuthi ngistop nje nabo meselana uyabona nje livalile liyakhema babhizi basebenza ngisengabacela ukuthi plasterani ngaphakathi ngoba vele lento le ndeka like imsengijwayele ukuthi njalo nangothi ngibamba lokulitsaka ngabe ku clean manje ngingaqala litawushona namhla kusasa leyana. Yeah, no kezwakala dokotela uma la njobe usisi ubekisa lamandla lawo kushuthi singasho ukuthi hayi lo muntu lo ebona lamabhayi lawa analobungwe kungafuna ukuthi ayoguglisha abone ukuthi yena afuna athwase noma mhlawumbe hayi njengisuthi kunamandla athile obukhosi obuthile noma kunamandla athile aphathise wona kodwa afuna ukuthi mhlawumbe ezinto ezithile hayi ukuthi awuthwase. Futhi ngendlela lelula nje bhuti ngiyakubona ukuthi hamba ukomsima ngamosha imali zakhe ugugulisha
funa nje lo muntu nje a create umsama lapha kuye nje ongathi angenzi ukuthi ungathi wenza umsama ukuthi wenzela amadlozi angawazi ukuthi wenzela ubani nje kube indawo nje elikona nje ake athenga impepho nekhandlela elimhlophe athenge nelikhathoni laba bangakwazi ngoba khona abangakwazi ikhathoni letshwala alithele nje afune nje kwejeke nje alithele phakathi ayichithe nesinefu akaphahle lapha athi ngicela kwazi ukuthi niziveze kahle ukuthi lo bukhosi engibthwele ngibuphi nakuthandile impela lamadlozi ungathi uthi uyalala lobo busuku uthuke nje ukuthi kuhlela tangoma around use center uyahlehla impela ukuvuka amadlozi kodwa unawo uvuka bakhombisa ukuthi singumbethe ngokuthi ufuna usarende lento le akwayanga bomsimanga wasibendanga lutho bomsimanga se from lapho na ubuyela bathi uthi ngibonile kodwa angivisisi ukuthi ngikwende kani sebakhoma bebe ungaphupha senhlana ugubha imithi uphuphe maybe usemfuleni ugeza abantu uphuphe maybe usehlathini wenza okuthize say is very clean lento yakho kolane nje uvuka uya ka Mr Titoy akufanelanga uyeka Titoy wakho la jardin sengilapho siyasukuma ke angilethi ngibonile wena nawe yogugula ubhale phasi wena research yakho lethi into lotibonile wena ulele ukuthi lapha kamsimanga ngiyeli mina ukuthi kumbe kunebhadi kumbe nesikokwarala kumbe kunani ngifuna ukwathi ngalokho uyakuphahlela nawo lapha emsamuzi impela bogogo ngifuna kwathi ngiyaphuma manje nofika msimanga afika athi hey wena ubone bogogo wakho bebafikile wena ufuna uyothwasa awusana lento yokuthi uba nefear because lezi zinto before msimanga ukutshela bathi ke bakini bakutshelile manje ngifuna sibheke la siphethe fike lithi na abantu abanye banokuthi mabe yophahla isali yophahla uyothandaza noma uthandaza noma ukuphahla kodwa uma yokhuluma emsamo esingaba ukuba uyathandaza noma uyaphahla emsamo aphatha kuhlanganisa konke lamakhandlela afake libovu afake libahlaza afake ngalo ukuthi atshelwe abathandaza abathi ukuthi sibona la kuwe kunesimo sokuthi ufuna ube nekhandlela elihlaza nelibovu neliyelo nelimhlophe bese uyophahla emsamo yena nje ngokuzwa nangokwazi ukuthi kunekhandlela ehlaza nanani awathathe lamakhandlela bukakanani ubungozi bokusebenzisa izinto ezi right kodwa endaweni engekho right noma ngesikhathi esingekho right ezingafanele usebenze ngaso njengokuthi usenzela amakhandlela uthatha ikhandlela elibovu elihlaza elimhlophe ungatshelwanga ababonayo ukuthi ku right ukusebenzisa ikhandlela kungenzeka kuphambana izinto kungenzeka zilungene izinto ngoba ngisuke mina nje ngezwe ukuthi amakhandlela ehlaza ngibovu elimhlophe ngihlanganise ngilibeke la yelo ngakhaya sonke bese ngiyaphahla ngikhuluma kukhona okright ukwenza lapho akukho phutho ku right because sometimes wena maybe leli red la kuwe kunezinto zakhiyelwa emsamo wakini kuthiwa sikhiya ngaleli khandlela leli wena seyuvula lezo zinto kunebungozi obukhulu maybe uthi kini nagangwa kuthiwa net lo thatha ikhandlela light light yena kuzobheda so kunhle ukuthi na wenza into uqale wena research and that research bantu benkosi musani kwenda research emfishane ujahe ma quick things and quick service uthi wena uzobona imihlolo yendeka that's why kuthiwa namhlanje akunabafazi because kudala umfazi bomshela almost umnyaka shothi nezinto zakho na umuntu ohlelekile umuntu oqoqekile uyayenda tarari research yakho awuvela uqhuma nje uqhumela phakathi kwebhokisi ithola umnyango uvile uzivulekele ba nokuqeda uqhuma uthi mbo ngoba ngishisa ngoba abantu baningi abantu abasensala amakhandlela uthi azi umntana hey mina ngithandaza abanye ngize ngibakhuze ngithi moze izinto zakho kuhle uthandaza nje unless uzotshelwa ukuthi uthandaza ngekhandlela elimhlophe so lokho sekubonakele ukuthi imali ithandaza ngekhandlela elimhlophe khona uzokhanya kodwa ungathathi ikhandlela elimhlophe ulikhanyise ngoba wezwa kuthiwa nje hayi ukhathandaza ikhanyisa ikhandlela ebhuti ngoba uzomosha izinto nebhuti ngoba abantu abanothanda ukuthi bavume amaqiniso baningi abantu labathatha ikhandlela elimhlophe balikhanyisa bathi babona ikhandlela elimhlophe ngoba anti baqala elimhlophe kanti ikhandlela elimhlophe lelimdonsela la moyeni wakhe selimfaka eboxini ikhandlela elimhlophe uma ufuna ukukhumbula into eyodwa nakushona ekhaya khanyiswa bakhanyisela labantu labalala kuqala ukuthi nangu sibani naye solele sowukini ngithathe so nawe usho ukuthi khanyisela wona kulabantu labalele kuqala ukuthi nangu mina sengiready ngithathe uyangizwa ukuthi ngikuphe buti
so kufuna bathayime lento emakhandlela bangathandi kancane kancane ikhandlela uthola ukuthi wena mkhulu wakho ilikhandlela lelimhlophe leli wafunga ukuthi la ekhaya before sikhanyise ikhandlela lelimhlophe ukuthi kushoniwe socala isicoshe lokufa socala sikhanyise lelibovu nalemnyama sicoshe lamathundi lawa abona athathe ungokwawo before sikhanyise lelimhlophe wena yasukhanyisa ikhandlela lelimhlophe uthi kufa ngena neqala ke niyasho ukushona abantwana kuyenzeka ini nawe uyamoshakalela impilo ngosani khanyisa